Yeah. Me mama kwa ba Emadek TV so that ba catch we say how dear who me say ya na nsema e koso social media no so na me dey abro na wo so wahu bi na wa hu dey e koso social media no so ai si wo me gimadwa say dia na issues na me dey bro ene video bi a cover na me si no say me dey ba na Emadek ya hwefo o mo hwe video ni bi na ni nyina ye de so obeka ya me ba beka ase bi wa ha se ye papa Akwasi Awuah beka ase bi se asori sika ye mfa nhwe asori ba o se asori sika ye mfa nhwe asori ba se ye di CC asori ene di CC asori num ye de ton sa ase ye de top power ye de paint dan ho ye de ye nema bebre bat sa asori ba yare a udi sika be man se je na fa ko hwe ho yare de ye nye ne sa yenya ne sa na ne sofo Ajagurajah wa betutu bi amane ye kan evangelist Akwasi Awuah wa tutu bi amane ne papa wa tutu bi amane no excuse me to say o so ejimifo wa kese Akwasi Awuah so obebre pa obebre ewo ni video o de yenkohwe sa video na Ajagurajah nsema na okekan nsem ni bi anu ehye ahwefo mo fanche bi anu ehye mintimi nkan wa ha se to de yenkohwe video no embra a boy universal from so boa me te say so fu bi say yemfa so de ba yemfa sika mfa nhwa so de ba so fu ye jimifo ai ma te say circulating on social media ba me person be so fu ni bi so fu ye kwasi ampanyi pa so yusu sa word no ate we ye jimifo so for onim nyansa wate we jimifo so for pa kwasi ampanyi nipa no koye adwuma no fa mre wo da fa bi kwasi ampanyi na plate na openti asore no eno yade yade asase na to de asie asore de so asore ba committee ne yade yade afa na man for Ajagurajah move so for kwabese ma million papa me ma asore kwa yam to kwara kwa me make sure asore ma na me obi school fees mi twia o ka ta ganu kwa me yam mo twia Nkofo University hwe krofo so for kwasi ampanyi bi kwasi ampanyi so for wo say yemfa so si kan hwa so ba wo ye jibi for so for wo be bre wa asase so say wo so for no nipa ni ko ye e ya so ba duty so ye adwa be hwa so for wo ye jibi for nipa ni ya tu no wo nya dai asama to nipa ya say ye first kan kujo bi owo ye first kan ko show bi owo konfa no chi wo ya boa we so for boa papa o men ka so for say but we ya boa so for so you say that word no wo ni papa bo wo ni sympathy wo ni sympathy to be bre me tell say makuma say yemfa so de sika mfama yemfa so de sika mfa nhwa so de ba we are born scriptures. Yes, now we did a chance one yama and one yama. What is kind of some years on years or this car? Foolish you are. Say, you're fast on this kind of shot. I'll one edition more. Yet I saw this cash more and answer them. 0599551659. Open one make us a 024 open invite 0244 282 259. 0244 tie the open invite to Ajagurajah movement tie make sure maraso wo ho 0244 282 259 me also for be obeso be hwe so ba na buofu why you bu be hwe wan me ma me brother need to be that light of mu 600 Ghana ntina ma me that light of mu na makoko twi obi rent 6,000 Ghana cedis me yama ni pakona sana yama me yama me maami a enhya maami ni be hyira me nyinya me o pa me yama mobruni na Nyankopɔn twedi ampo be hyira mama manya bi akohwe maami no na munim no papa ye ene yedi KFC wo che yedi mu ade chisi nipa be ade e manya Nyankopɔn hyira nipa so be ma unu aduane so be build the toilet be bia nipa be ko toilet na asase so nya basabasa na wo be bia be ko toilet nipa no aduane ne Nyankafo sa papa ye na manya Nyankopɔn do nipa Jimmy, what is a war? Ya o vertical shall sorry ba. Na wa onipa na metra sorry dem wa.
e be ye den na wo wetima your so for na wo kan ya munya sa Akwasi asem no sa teaching so fo na moye no wo so na mo se me na me demon me na me opportunity me mali pa aduane di wo de wo na so ye nyame Kristo ni so fo no de wo timi mo bi aduane ni abo ti se wo jibi fo you call yourself a pastor abo ti se me Kristo ni no what I say the jam me some Akwasi asem wo se ti me pe Kristo me se me Kristo ni da no ti na me se me Kristo ni no you are a bunch of hypocrites. Panin ko ye ya sori bana sha ya sori bana sege so ko ye adwuma de be hwe sofo abo ati se wo tena me de makasa wi no akoda ase ene de wa ye ntu timi kan Akwasi asem ene de wa ye ntu ene de obituma kan Akwasi asem mo enka na ugina keje tia no ma preach say so for kwara to ka akora ye bone no wo bodo nko fa so for che na die hwe Akwasi asem a wo ka wanya sika wi on na me twia wo ka papa wo be bre foolish wo Akwasi am pani jimi for so for tell ma ka kire wo no mo frem se me me bonsam mo frem se me mfiri nyankopon so me na mani pa aduane di hwe nipa we can't say Piano was so on. Bebre me I don't amputated for amputed for the bar or more you take your money. Scab the mom who come and can't do the other. The mom wants someone from Batiso. So I gave them a huge sum of money. Me ya papa me many people more. Wouldn't go from show, wouldn't go from your papa, wouldn't go from Domo University Papa Class or the Tiame. Wouldn't Papa Yami as I saw the Tiame. Aden ye pon so dia me ya be chema dia pon so de busa o me pon meeting ye nipa dia be chem mesa cheni na wa so de mo tina Ajagurajah bofu hia me no of penya Ajagurajah be chen so ma so tina wo hia me no eni nkasa aka papa no be mo bia be to ka cheme o wa ne top Benz 3 billion 300,000 Ghana cedis na nipa dia ba chew papa na awura ni mu. Are you serious right now? Are you serious right now? No, are you serious right now? See, I'm fast on this second. You can't so you no create a bad. Areho obey ni den asofofo menu na nya asem o untimi nka ne kese na nipa no me hu ni se nipa no kra wanka ne ye kra afutuo na ese mo de ma no na me nim se ebe like say go to that extent se obeke se na obedidi na tem okansen bebre so no Ajagurajah no onje correction so bet o mana sorry o make sure say na sorry ma me o twa school fees obo na sorry ma bebre even krapo no ne maame light bill e baaye no o hu ni say okotwia mobroni sika ne rent dan mano and sana later abetwia ne maame de na hu ni say right ne maame be hia no all right but utwiama mobroni na nyakopon be hira na ma na anya sika na mo de abehwe ne maame o kan sansem ni nyina wo ba me de na kakra me kan se nke se akoya fufuo mienu asem ne de nke se ya papa Ajagurajah o ofre ya papa Akwasi Awuah na nka omudi nkomo personal like omudi nkomo personal na menim se be duru sa se onso adwenche ne se de ya papa Ajagurajah ye no hu ni se eno an ne kwan so no ana sesen mami hu comment na yesu yetimi enkenkan bi ehana medi musi omo so masene samji casual fashion clinic se medical casual se wo ko program bi abadin tour ko wedding ko like any type of program bi ko bia just call samji casual fashion clinic na omma watare kama pa a be situ a wo ba won say yes oba nie an be manie from number na go screen so fana from mo sunwan do mase ba bia wo bia se wo outside wo abroche wo ba na patale wo de ne han so be send you picture na ama no wo de fana number na ni ndin komo na send you picture man na che na star pa na se man ga say oh samji hwe me picture no so na forma me star 9 star pa ba ko ana se bia mienu a samji be ya ma no wasanso a e de asendo na won sa aka na ba fresh samji na ni ndin komo na me sanso aka mo say omo sanso so emu biem eye gateway senior high school
Gateway Senior High School. So open senior high school papa e de amamba. And I say wa open senior high school bi akọ ma enwana Gateway Senior High School. Me pa cho say bia wa twede na anko yi na person san so twere from number na from. And as I feel we JSS na open school akwa ube wie na o selesele dia na nya fi na be twere of deck na san so twere wi a me pa cho Gateway Senior High School for na ombema sele abawani omo number na egu screen so no omo osunwan ba ko ni aba woni omo ni nkomo na ombeboa pa aha na me de mo si se na da bia ya me pa cho subscribe ma me na share video no na like e ma me na di ho adanse kire obi omra mekan Emadek abusuanko no na obaso a ye beje no fa so se na da bia ye no ye be ponse na esi eti ase na ni ya bompa ye ni ya ma eti so na ya ka che mo say ya eden ya pon